A ke lo dumediseng batho ka moka ke lenga ka phone go tswa lefatsheng la Rathoke re tlile mo lefatsheng la Tsantsabela ka mo lapeng la Gampe. Thobela lebitso la ka ke nna Bosisiwe Mpe Tsantsabela. Ga re tshola ditaola ka mo lapeng re kry-ile e le gore ka mo lapeng go hlaga mahu a go latelana, mahu a semaka. Re go itse thuso ya go tsofadja o re thušitše gabotse o re boitše re di tsebang ka moka gone se ke sa se tsebeng a ba kgotša le tšeo di bego di epetšwe. Re ile ge re nyakantše re nyaka ka mankgonyana ra kry e le gore o epetše diaparo tša mohu yo a be a le gona ka mo lapeng yo e le gore o bolailwe. Be go epetšwe ski gempe ya butiaka ile a bola ngwaga go feta wa epela le dithapo tše ba bofilwe ka tšona, so doctor a phano kgone go di ntšha ra di bona. Diaparo tšeo ke tše e le gore di be di berekilwe ka dihlare tše mpe gore babolai ba gage ba kgone go kry-a kotlo e fela ra kry-a e le gore di tlo dia bothata ka mo lapeng gobane go berekile hlare tše thata, so re kgonne go epolola diaparo tšeo di sepelang le dithapo tšeo ba bofile mohu ka tšona. Re le ba Gampe re gotsofetše ga gone mo re sonang.